ukuthi akakholwa lo partner wakho ubheke wabona umusa usunga phakathi kaChonco noma usunga phakathi kaMntungu usuhlezi nenkuzumalanga yakhe engakhona inkuzumalanga yakhe ethi wena umvelasi ungeke usamlahla ungeke usamdivorce ngoba laba zana sikukhuthaza lokudivorce phela amen endlini kaNkulunkulu ngibaqwe usekhona ke akwenziwe njani lithi iBhayibheli inkambo yakho wena umuntu wesifazana kulomshado yebo akube yiyona namandla ezoyibona le ndoda yakhe ngakhona amen okungenzeka ngale nkambo yakho umuntu wesifazana okholwayo igcina isidonseke kuNkulunkulu naye uyichazakele ukuthi kushiwo kanjani la kukhulunywa ngokucompromise iqiniso amen ake ngikhulume bezane ngoba ngikuKristu amen kunomama la bethu esinabo ebandleni likaKristu amen abanobaba abangambulelekile amen abanye odadewethu bangana abafowethu abangambulelekile amen angithi khona bazalwane abaningi ke batshela ukuthi kumele ucompromise kulomshado ukuze umyeni wakhe abone ivangeli kumele uthole wazi iqiniso kodwa manje uliphike okay ukuze uthathe iside lakhe abone ukuthi usesayidini lakhe bese bona uJesu batshela lokho abantu abaningi ngale ndaba makuthiwa inkambo yakho mamkhize dadewethu akube yona angadonswa ngayo uchaza ukuthi enza into ezuthu mela leli iqiniso lazi yangalazi yebo ulumele noma engalazi amen ungavumelani nayo ngalazi wenza into zokungazi ngoba inakazi wena ngobulanga phakathi uyazi mela iqiniso umuntu wesifazana kulomshado mela iqiniso leli wena olaziyo likaKristu lelo lifundisiwe ulumele ngesizotha hayi ngempi ulumele ngesizotha ebethathe uyagwegwa ekudonsela egwegweni uma ekuqondeni ebesathe ukukhiphela eceleni kolayini uma ekulayini amen uwenza ngentobeko hayi ngempi yebo ungabi iqhalaqhala ekukhulumeni kodwa nje uma eqinisweni amen kuthi nezintathi zenze zobumnyama ephambene noNkulunkulu uma uphike ngerespect uphike ngenhlonipho wabazalwane siyazi ukuthi kuyenzeka uthola ukuthi mawukholwa ube nolalo ukuthi uyakholwa amen yebo ungabi nayo indlela